Dion Hoto bele per Pablo Basentia centro di Samaphosa con la Mjanami Police Windo ta Asare Oswin Apolisa 15 goal contribution kule season 15 goal contribution kule season ulandela lapha ke Mfukenga ophethe ke 18 goal contribution kule season ingenzeka ke namhlanje abreak irecord uyashoshela ufuna lapha ke 10-1 izamaphoyisa kona ke Mjanami Apolisa uthulipaswa nganye ayitha ngendoda ke lapha ke uTito 10-1 izamaphoyisa kona ke Mjanami pheka lapha ke Apolisa phakathi box na Dion Hoto uyanoleliswa ncanana akupheka lapha ke Apolisa uyayikhomba uHoto uthibeke noncanana okuyano Apolisa 10-1 izamaphoyisa kona ke Mjanami ukhala ke ngehandball Apolisa kuJalai othikelo phephe umdlalo omuhle awuqhubeke nathi ke ibhola lakhe ke Oswin Apolisa engaphandle ke kwebhokisi usebenzile ke uKamatuka lapha usebenzile uKamatuka Apolisa phakathi boxini Apolisa nana futhi right over right foot Apolisa Tito sebenza lapha kemuva fana futhi Apolisa uzobela lapha kemuva dlala kabi Charles Mashego iPitoli aliubhalanga yena umlayezo ethi ke weMashego ungowethu wena ungakhohlwa ukuthi ke ubolekisiwe lapha ke Oswin Apolisa osezame ke amahlandla ke ngempela ungena lapha ke 18 sayo lapha ke wenze njalo uMbatha unoshintsho nozinti Apolisa uthi yaphakamisa uyalibuyisa Mfukenga Asare lo Mphatha ufuna lapha ke Apolisa ayikhona izophumela ngaphandle kubeke ikhona kick eshaka manje lapha ke Oswin Apolisa 10-1 izamaphoyisa kona ke Mjanami yenze njani ke lapha ke Orlando Pirates ibhola lakhe Apolisa uyahlehla kuya lapha ke muva Apolisa ayiveza kamnandi Dion Hoto ayiveza Apolisa sithi namhlanje ngikhuluma nawe nje babapha umoya babamba inhliziyo ngemlomo lethe iyofuna lapha ke Apolisa 10-1 izamaphoyisa iwallet bamosha Apolisa yena ke uTito funa lapha ke Apolisa wenze njani ke Apolisa bhekena lapha ke Brooklyn Apogenbula ayizobena talent yavala Dion Hoto phakathi boxini Apolisa the much anticipated goal akukuthi ke lizongena ke namhlanje Apolisa futhi ulifaka phakathi boxini Mbatha Apolisa wenze njani dlala noMbatha futhi amatalent awefani dlala noApolisa 10-1 Apolisa windo ababheka ukuthi ke bazoyibonela ke ngawo abamehlo Asare futhi uyena ke ngempela ke obe umehluko namhlanje kuze kube manje phakathi ke Orlando Pirates fire izoligoba iReal fire Apolisa zokwenza ushintsho Orlando Pirates izokwenza ushintsho Orlando Pirates goals per segment yiso ke isikhathi Orlando Pirates ke lesi la esuke ke iza ngamandla khona Apolisa ayikhona